ibyo bari basanzwe bavuga n'icengezamatwara bajyaga bashyira mu bantu, isosi yamenetse mw'inshishi. byapfuye. Bo bajyaga babita abanyarwanda, n'abambaye hagarika babita abanyarwanda. Nose ntabwo uzi ko abarundi bajya kuvuga ngo bazohereza abanyamurenge wabo mu Rwanda. Yego. None se reka nkubaza, ejo bundi guhera ku itariki 13 ntabwo abanyamurenge bibukaga? Baribukaga. Ibirori byo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi byabereye he? Byitabiriwe n'abahe bayobozi? Ku bwambaye haga ngo mu myaka 22 ishize ngo ntabwo kwibuka abanyamurenge byigeze bibera mu Rwanda, ngo n'ubwa mbere bibereye mu Rwanda. Nabyo yabigize ikibazo ngo ntabwo bari bakwiye kwibukira mu Rwanda. Yirengagije ko hari abanyamurenge bamaze imyaka irenga 30 baba hehe mu Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe w'u Burundi Bizimana Edouard yaravuze ngo mu myaka 30 ishize ngo FDLR ndirigera itera u Rwanda na rimwe, ngo ahubwo u Rwanda rwo rwateye FDLR muri Kongo, rwasanze FDLR muri Kongo. Bisobanuye ngo imvugo z'abanyepolitike bo mu Burundi 100% kandi babyumvikanyeho. Gahunda no kugoreka amateka, gahunda no kugoreka amateka. Wari uzi ko Mbayahaga yageze kure? Uzi ko Tito Rutaremara yavuze ngo hari yabwiye abanyamurenge ati mwebwe muri gushaka ubutabera mubukuye mu Burundi. Arabwira ngo erega ubwo butabera mushaka mu Burundi, natwe nk'u Rwanda nk'abanyarwanda twarabubuze mu Burundi, kuko abarundi bariya mubona hariya bari no ku butegetsi bakoze jenoside mu Rwanda. None umuvugizi w'abanyamurenge yarabivuze mu ijambo rye. Yego. Ati rero none Moise Nyarugabo uriya metre kuvuga ngo rero twebwe niba twebwe ubwacu nk'igihugu nk'u Rwanda turi hano tuyoboye, bariya abantu bakaba barakoze jenoside mu Rwanda, tukaba twarabuze ubutabera ku barundi bakoze jenoside mu Rwanda, nta gitangaje kiri, kandi twaratsinze twebwe turi n'igihugu tuyoboye. Ubwo urumva mwebwe mwavuga bakabumva. Ati bariya abantu bajya badusaba ngo abantu 200 n'imisago ngo bashobora kuba baragerageje gukora kudeta. Bariya abantu twebwe tubasaba 20,000 cyangwa 30,000 bakoze jenoside mu Rwanda. Urabyumva neza ku kantu Tito yavuze? Kabashenguye rero kuko ntibajyaga bakavuga, bajyaga bagenda bagahisha. Tito rero we yamennye umuceri, arababwira atari ku bundi mwebwe mwabarundi mwe muvuga ngo twabimye abantu bashatse gukora kudeta iwanyu, twebwe twaganiriye namwe tubabwira ko turabyemera, tubabahereze namwe tubahereze urutonde rwabo dukeneye bakoze jenoside mu Rwanda, ahasigaye mu baduhe. Tito niwe wamennye ibanga, aravuga ngo muzi n'uwabyanze. Ati ibyo bintu twabigiyezemwe amasezerano tunabiganiraho. Ati muzi uwabyanze ni General Bunyoni, uriya wari ufunze Ndayishimiye yari yafunze aherutse kurekura. Niwe wanze ko Burundi n'u Rwanda basinyana ayo masezerano yo ku Rwanda rugomba gutanga abari bashaka gukora kudeta bahari, ariko nabo bemera urutonde rw'abakurikiranweho uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bahita ko bagira gute, barabyanga. None Mbayahaga muri kiriya kiganiro wabonye hari aho yageze aravuga ngo erega ngo natwe ngo Burundi ngo dufite byinshi tubaza abasirikare b'inkotanyi, ngo kuko ngo nabo ngo harimo ngo abakoze jenoside mu gihugu cy'u Burundi mu 1972 ngo na muri icyo kiganiro birimo musaba abagabo basoma amateka. Ibyo byaranyobeye. Muri icyo kiganiro icyo ngicyo birimo ngo mu nkotanyi ngo harimo abasirikare ngo bakoze jenoside muri 72 mu Burundi, ngo nabo ubwo ngubwo ngo Burundi bwabakenera. Urumva ukuntu Uburundi babukoze mu gisebe? Urumva bwari bwicariye ku kibyimbye, ku kibyimba gikomeye, bagenda bahisha abanyarwanda ukuri, bavuga ngo dukeneye ngo abashatse gukora mu bitsi 30,000 byakoze jenoside mu Rwanda. Barabasaba bababwira ati dusinyane mwebwe tubahereza abo ngabo muvuga bashatse gukora kudeta, namwe muyoboye iki gihugu harimo abakoze jenoside mu Rwanda, turabakeneye batoya, ntabyo dushaka. Bati ni mubikora bazadutoragura twese tuyoboye Burundi.
nabo ubwabo bivuze ngo barabizi ko bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Ubundi se jenoside yo mu 1972 mbaye hagavuga yabaye mu Burundi yabaye recognized by who? nibyo ndi kuvuga Yemejwe nande, yibukwa ryari, byagiye iyo jenoside iyo pretext ya genocide yo muri 1972 mu Burundi iri he? ariko harimo n'ikintu cyo gukingira ikibaba FDLR. Ntabwo ari FDLR gusa, barakingira ikibaba, FDLR nabo bikingira ikibaba. None se ubwo mu by'ukuri mu makuru ufite nonaha, ntabwo amakuru ufite nonaha guhamiriza ko benshi mu bayoboye mu gihugu cy'u Burundi none bakoze jenoside mu Rwanda, n'u Rwanda rwabibabwiye rukabaha n'urutonde. Uzi ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ngo twebwe twari tuzi ko u Rwanda niruduhereza ziriya mpunzi zashatse gukora kudeta, aho zizaca ku mupaka zinjira u Rwanda ruziduhaye, ntituzongera gufunga uwo mupaka. Ubwo n'abandi bahite binjira banasohoke bakomeze baze mu Burundi. Donc kugira ngo umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufunguke, nuko u Rwanda rugomba gutanga impunzi z'abarundi zigaca ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, u Burundi ntibwongere gufunga umupaka. U Rwanda narwo ruti izo mpunzi mudusaba zizanyuzwa mu kindi gihugu kandi tuzibahereze biciye muri HCR. Yes. Minisitiri Bizimana Edouard atoya, nimba ari uko u Rwanda rwahisemo kubikora twarababwiye ngo ni mu bagumane, kuko twebwe sibyo twavuganye kujya kubacisha mu kindi gihugu no kubaduhereza biciye mu maboko ya HCR. Twebwe ntitubishaka. Icyo dushaka twebwe mu baduhereze nk'abarundi bacu bace ku mupaka mu baduhe. Uzi impamvu abitekereza atyo, n'impamvu ari uko ku Burundi bishaka, ni uko u Rwanda nirufata abazampunzi, u Rwanda rukazihereza u Burundi bidaciye muri HCR, u Burundi buzakoresha izo mpunzi icyo bushaka, nibashaka bazanabica. Ntabwo bari bakwiye ngo no kurikomera amashyi, ngo ahubwo bose ngo bategetswe gukoma amashyi. Tito Rutaremara ko yari ari imbere abari kubwira bari hariya, ninde buriya wabategetse gukoma amashyi? Ibyo ni ibintu wabwira noneho ngo u Rwanda ngo Tito ngo adekaraye intambara kuri ngo u Rwanda rudekaraye intambara kuri Kongo, ngo yabwiye ngo abanyarwanda ngo bave mu Rwanda ngo bajye gufata igihugu cy'abandi cya Kongo. Muri make ibyuko Tito yavuze ko ari abanyarwanda d'origine ariko ari abakongomani kubw'imipaka naho babarizwa ari nawe bavukiye ari iwabo, we yabyihoreye, ahubwo ngo abanyarwanda babwiye kujya gufata igihugu cy'abandi. Ngo u Rwanda ngo ni pretext, ngo bibaye ngombwa ngo ruvuga ko bari abantu ngo bari kurwanira uburenganzira bwabo. Ubwo yavuze ibyo ngibyo ashaka gushimangira ko iyo nani pretext, uburenganzira bwabo kandi atari abakongomani, ari cyo yashakaga kuvuga. Yego. Ngo bashaka kurwana ngo motifu ari ubututsi, ngo bakarwana mu izina ry'uko ngo bari kubita abatutsi. None se barababeshyira ntabwo ari bo? Umwaka utaha mu Burundi bari kwitegura amatora. Perezida Ndayishimiye ari gukoranya amaministeri atandukanye, bagenda umukwabo ari gukorana inama na buri ministeri. Mu Burundi izi ministeri zihari zingahe? 13. zikora iki? Hari ministeri 31. Ndayishimiye ageze yarazigabanya zigira 15, buke yarazigabanya zigira 13. Ubu hari ministeri 13 zikubiyemo byose. Ubu rero none ubushize yaraganiye na ministeri y'ubucuruzi n'inganda n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu ngubu yaganiye na ministeri ijejwe inyubako. Yababwiye ngo nta mikino, ni mwebwe ministeri yanyu mujejwe niyo ishinzwe kugaragaza isura y'igihugu. Isura y'igihugu igaragazwa n'iki? N'inyubako, aho abantu bataha, amashure, amavuriro, imihanda n'ibindi. Ni mwebwe rero mujejwe ibyo bintu. Ikibazo gifite ministeri cyangwa gifite umutwe w'ibyo byose? Yababwiye ngo ntabwo mwagiraga umuntu babaza ibyo mukora, ubunje kubabaza ibyo mukora. Muri make magambo make icyo bita accountability ni bwije muri Repubulika y'u Burundi. Ubu noneho nibwo ababwiye ko ati ni ubwa mbere nkoranye inama na ministeri yanyu mu buzima. Ati impamvu rero nahisemo kuzajya nkorana inama na ministeri ni uko nasanze ministeri zitagira uzibaza ibyo zikora. Ubushize muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda byo
yarababwiye ngo yarabanje abasobanurira ibintu byose kuri buri domani buri deparitema, arangije arabwira ati icyo nzi mwese ntawe ufite ijambo na rimwe ryo kumbwira, ntawe ufite ijambo na rimwe ryo kurenzaho, mwese ntawe ufite icyo avuga, nta n'uwazanye raporo ngo araza hano dusomere raporo y'ibyo bakoze, mwese ntawe ufite raporo. Abanyamakuru rero nibasohoke, hasigaye twebwe tuganire, mubimbwire neza, mubinyibwirire. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza, mu nyubako ndende hari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 67 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 34. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa#kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 96 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza dukurikiye. Ni ku Rugendo Online TV, ndi kumwe na Sympathique Iyandemye Robert. Komera cyane mugabo. Komera cyane mwana wa mama, ndakwifuriza ibyiza gusa. Ibyiza nyagasana tanga bikubeho. Yego. Wamenye ko mu Rwanda turi mu gihe cya Rwanda shima Imana cyane rwose. Turi mu bihe by'amashimwe. Turimo gushima Uwiteka Imana. Yego. Ku byiza yadukoreye n'ibyo akidukorera. Turi kumushimira aho yadukuye, aho tugejeje naho yifuza kutugeza, naho twifuza kugera. Yego. Hakubundi hari ibintu nakuze, hari ikintu nakuze, televiziyo. Televiziyo nakuze nyine bayibika. Yego. Bakayibikura nako bakayivana mu cyumba ku wa gatanu nimugoroba, mu cyumba cy'ababyeyi aribwo bayizana muri salo. Yego. Bayisunika mwicaye mwese ubwo muri quartier twateranye. Ku wa gatandatu nimugoroba bakayigarura tukareba ikintu bitaga Star à domicile.
sitari a domicile Ibi nibyo birori byabagaho yego ariko jya biriya bihe njya mbikumbura biriya bihe nibyo gukumburwa Yego. biriya bihe nibyo gukumburwa kuko si benshi babibonye abenshi bari kubibona Ni muri iyi ukuvuga ngo myaka televiziyo yabaga ari last option cyabaga ariyo cyo kintu hobi ya nyuma mujyaho yo kuruhura mu mutwe habagaho imikino myinshi aho batayijyanaga mu cyumba bakoreshaga akabati bagashyiraho n'imiryango ntabwo ubundi kera muri salo ntabwo kuhajyana byari byemewe ntabwo byari ibintu byemewe cyane mwajyaga mu gikari mukakinira ahandi ariko muri salo mukahajya harimo ababyeyi yego ayo rero yari amahame n'amabwiriza bitewe n'ibihe nyine kugira ngo ababyeyi n'abari bakunze kariya kuma batifuza ko n'abana bajya bagakinisha cyangwa kakwangirika ariko byanafashaga abana guhura time management yo kureba yego kuko biriya nibuka ko aribwo twakoraga n'imodoka z'insinga yego njye narayikoraga ariko gukata amapine byarananiye uriya bukorikori rero bwari burenze njye rero nari nzi gukata amapine kurusha kuzikoramo imodoka buri wese aba afite akantu yihariye hakaba n'undi uzi gukora ka kantu gakata bita marotiseri ariko akora konyine ariko ashobora konyine urumva hari uwateranyaga agakora dizayina yo hejuru yego undi agakora icyo bita yo hasi nyine marotiseri uzi gukata amapine yabaga azi no gukora marotiseri byarajyanaga akajyaho igiporoto cy'intuza cy'ikaramu bakagakeba neza ukuntu abana bo nta ambiyanse bazi so rero ariko tukiri aho ngaho reka nisuhurize abantu badukurikira bagiterura televiziyo muri iki gihe bagiye kuryama bakararana nazo mu cyumba bayikuye muri salo bo rero noneho si amahitamo yabo yego si amahitamo yabo si n'ikindi ni experience ni ubunararibonye bagize bitewe n'aho babonye zaraye muri salo bugacya ntazihari yego ariko kuri ubu haba hariyo muri salo hariyo mu cyumba ibintu byararyoshye none ubu dusigaye dufite n'izo tugenda yego ubwo njye nashaka kumininga ba bantu bajya basurwa mu ijoro baryamye mu cyumba ibyo basize muri salo bagasanga ntabyo hari uwabyitije hari tubizi umuntu akajya kuryama asize televiziyo muri salo ibintu byose bimeze neza yajya kubyuka mu gitondo agakubitwa n'inkuba nta mushyitsi yakingiranye agakubitwa n'inkuba agasanga televiziyo bayikoreye rwose ubujura yego iterambere rero rizana ibyiza byaryo rikazana n'ibibi byaryo nahoze ndeba mu minsi ishize ariko no munsi w'ejo hari umukobwa nabonye rwose nawe ko avuga ati abariyo rwose si abasirimu ni injiji ni ibiki ibintu biba ibibazo kuko bariyo yego kubera ko yari ari mu kiganiro mu magambo make igihe uko nabibonye asanzwe ari umufana wa aperi yego sibyo which is good asanzwe ari umufana wa aperi ni uburenganzira bwe gufana ikipe ashaka arangije avuga ko abafana ba Rayon Sport batameze nk'abafana ba aperi ko batari smart sibyo reka nkubwire rero uzi ko aperi yakinnye n'ikipe yo hanze perezida wa repubulika yagiye kureba iyo match ejo bundi abariyo bakaririmba batuka aperi urabyibuka ntabyo uzi cyangwa bakaririmba za aperi simbizi uko babigenje aperi itsindwa ibitego 5 muri sekafa ejo bundi muri sekafa yego uzi igituma ntanze urwo rugero yo hajemo gufana yego umufana wa aperi avuga akurikije amarangamutima ye yo hajemo gufana yego umufana wa Rayon Sport avuga akurikije amarangamutima ye amakuru rero ngiye naje kumenya wa mukobwa wabivuze handi yari yicaye agaragara nk'umunyamakuru ariko ibyo yavuze abivuze nk'umufana wa aperi ariko buriya rero ariko gufata ikintu ukajeneraliza en general nibyo naringiye kukubwira ikintu kirimo hariya kibi cyane kinakomeye ari nacyo gikwiye gutuma asubira inyuma agaca bugufi agasaba imbabazi ariko yaranabikoze yaranazisabye gufata en general nyuma yo kuzisaba umugabo we nawe araza yongeramo icyo cyo ni ikindi gutondeka igisebe gutonyora igisebe byo ni ibindi ndende kwivugira kuri uriya ni ukuvuga ngo gufata ibintu ukabifatira muri rusange ntabwo ari byiza ngo abafana bose abafana ba Rayon ntabwo bari smart wakoze uwe bushakashatsi wabipimye ute okay none se bazi abandi makipe bo bose uko bangana kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma bo bari smart hariya rero nari nkubwira ko hari amarangamutima ari gukoresha umuntu cyangwa se bivuga nk'umufana
ariko hariya yari yicaye imbere ya mikoro ntabwo yari yemerewe kuvuga biriya. ni ukuvuga ngo hari ibintu tuba tugomba kuvuga, hari ibyo njye nemera nta guhatira kwemera, yego hari ibyo wemera nta kugayira yuko wemera, oya cyane ugomba kubikubahira, ni amahitamo yawe. kuko we uri wowe, Yego nanjye ni jyewe. cyane. God made you Yes. and made me. So- You can't be me, I can't be you. icyo nicyo tugomba kuzuza. I'm unique. You are njye unique. nicaye hano inyuma, wewe uri aho imbere, Yego. ndabikubahira kuri aho imbere, njyewe Yego. sinabibasha. Nanjye singusuzugurire kuri aho ngaho kuko hari ibyo uri kuhakora nanjye sinabibasha. aha voilà, tugomba Donc, kuzuzanya. ni ukuzuzanya. Yes. Yego. ni ukuvuga ngo ikipe imwe indi idahari n'ubundi yajya yikinisha se. Birashoboka se, ariko biriya bamwe bati turaha abandi bati turaha, sigaye mbona hari n'abo bishaka guteranya. gufana ntabwo tubyanze, Eh, ariko wifana ngo usesereze mugenzi wawe, so mutange ibyishimo, nibatsindwa ubahe pole, ariko mube mubishyize ku ruhande, ubuzima nk'abantu bukomeze. ikindi hari n'igihe uvuga ibintu utabyegereje umutima ariko ababyumvise bo bakabyegereza umutima. sempa Eh. uvuga kubyegereza umutima, Ehe. ako kantu ufite imbere yawe, Yego. nubwo turi hano turimo bake ariko turi kubwira abantu benshi. Nibyo. Niyo mpamvu ikigusohoka mu kanwa kiba kigomba kuba kiyunguruye, witeze yuko kiri bugirire akamaro abari bucyumve, kitagira uwo gikomeretsa, gusa- ahubwo kimwomora. Gusa niyo waba uri kuvuga ibya nyabyo Yego. by'ukuri Ufite uburyo uri ubitwara. gusoma no mu bitabo, ibitabo bisomwa n'abandi bantu nabo barabisomye, Yego. ntushobora gushyigikirwa na bose. ibyo nabyo nibyo. Ibyo nabyo ni byo. Yego. So igihari rero umuntu yakwiye kumenya icyo kuvuga, akamenya n'igihe cyo kukivuga naho kukivugira. naho kukivugira. Nibyo bitatu: kumenya icyo kuvuga, igihe cyo kukivugira, naho kukivugira. Yego. Ibyo ngibyo bigufasha iki iyo uzirikanye ibyo bintu bitatu? Bigufasha ko byibura iyo umenye icyo kuvuga, igihe cyo kukivuga naho kukivugira, byibura objective yawe 80% ishobora kugerwaho. Yego. 20 bakagira uburyo batabyumva kimwe nawe, ariko byibura 80 bakabyumva kimwe nawe bitewe n'inzira wacishijemo. Yego. Nuko bimeze. Gusa ari abafana ba Rayon Sport bari smart, ari abafana ba APR bari smart, ari abafana b'ikipe ya mbere mfana mu Rwanda yitwa Espoir bari Bari smart. smart. Uri kubyumva? n'abamukura bari smart. N'abafana b'ikipe ya kabiri mfana yitwa Musanze FC bari smart. Abanyarwanda twese turi smart. Abanyarwanda twese turi smart. Nta mpamvu. Nubwo ufashe umufuka w'ibijana w'ibirayi, Yego. ukoherereza sempa. ushobora kubaramo kimwe kiboze. Yego. Ariko noneho ibanga ririmo nacyo ugitora mu bindi ucece ku ruhande. ukagishyira ku ruhande. Yego yego. Ni iki ngiki. Yego, karagaciyemo turi kuvuga nyine kuko iterambere rizana ibyaryo. Kuba bagutumiye uvuga ibintu bihesha abantu icyubahiro, Ikindi nawe bikuhesha ku muntu icyubahiro. umwita- Hari abantu nabonye nyine abantu baravuga bati some girls, bamwe mu bakobwa beza, Yego. ni ukuvuga bagaragara neza, they walking without the brain. I don't know. Ni compliment abantu bagenda I don't nzi benshi beza bafite n'ubuhanga. Yego, Icyo nabo- twihorere. Ahubwo jyewe abantu benshi hari ukuntu babitwara batyo. Ahubwo jyewe icyo nashaka kuvuga Yego. ni uko muri ubu buryo bw'itangazamakuru hari amagambo, iyo uri umunyamwuga mw'iri tangazamakuru cyangwa se waryize cyangwa se warihuguwemo bihagije, ntabwo rikorwa n'abaryize gusa, ariko n'uburere n'amahugurwa abakenewe, hakiyongeraho uburere n'uburezi uba warahawe. Yego. Ni ukuvuga ngo buriya mu itangazamakuru hari amagambo akoreshwa kugira ngo wikureho ibintu. Uri kubyumva? Yego. Kugira ngo wikureho ibintu, hari ijambo biravugwa ko. Uba ushatse kugaragaza iki? Ibyo ugiye kuvuga si ibyawe, Si ibyawe. ni abandi bari kubivuga, nawe ugiye kugira uko ubisubiramo ubishimangira, ariko biravugwa. Yagize ati, Ugiye gusubira ugiye gukotinga ibyo yavuze ibyo yavuze. inde ukanamuvuga, Yego. ryari ukabivuga, Yego. hehe ukanahavuga, Yego. kubera iki ukanabivuga. Yego. Ikindi nacyo kugira ngo wirinde ibintu bita generalization. Iyo ugiye kuvuga mu itangazamakuru uragira uti bamwe muri. Yego.
nk'ubu yaza kuvuga ngo Ngombe bamwe bamwe mu bafana ba Rayon Sport ntabwo bari smart Yego. iyo avuga ibyo bintu uzi ko nta kosa ryari kugaragara mu bintu yavuze ntaryo. so yananiwe rero kugira uko yikuraho bimwe byose bamera nk'ubigize ibyo en general bifatira ibintu n'abantu bamwe byose Yego. so gusa to error is human gukosa ntibibaho. Yeah. Bibaho. kandi hakosa ukora. akosa umukozi Yego, hakosa umukozi n'ubundi iyo wicaye ntukose ntabwo bamenya aho bakosora, ntabwo bamenya ikikurimo. biragoye cyane Yego, reka twifatire indege twigire mu kirere cy'amakuru yacu. Yeah. Twikomereze ubu tugiye kwambuka twigendere mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. nahabonye umugabo bita Mbayahaga. Hari amagambo nayo yavuze ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo nahoze mbona minisitiri w'ububanyi n'amahanga Honorable Edward w'igihugu cy'u Burundi hari amagambo yari yatangaje, ariko byose byatutumbye kuri aya magambo bari kuvuga bitewe no kwibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Aho bari batumiye umusaza Tito yabahaye impanuro zitandukanye ntagiye gusubiramo, arabaganiriza arabihanganisha ariko anabagira inama y'ibyo bagomba gukora. yego Nyuma yaho rero hatutumbye ibintu byinshi, bamwe baravuga abandi baravuga wahoze wumva nyine Honorable Minister w'ububanyi n'amahanga byatangaje Edward Bizimana. Yego, ibyo yatangaje avuga ati wapi, ariko noneho mbonye Mbayahaga nawe arakomeje kuvuga, umva uko yavuze. ni karate yo kuvuga ati mwe muri abanyekongo. Rero Rutaremara ibyo yavuze n'ibintu bibi byo kubasuzugura, kuko yagombye kwereka abanyamurenge yuko identite yabo bayihabwa n'u Rwanda. Kenshi y'u Rwanda rugombye ko bakina ikarata y'ubututsi babita abatutsi. Iyo bagombye gukina ikarata yo kuvuga ati mwe muri abanyekongo, bavuga ati abariko baragwana barwanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Ni karate yo kuvuga ati mwe muri abanyekongo, bavuga ati abariko baragwana barwanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Mugu no muzi ko bahagize ikarata iri ku meza, u Rwanda ariko rugomba gukinisha niyo ubunyamure. Baravuze ibindi bintu byo kugomba kuvuga kugomora abantu mu gihe u Rwanda rwamaze gusinya amasezerano yo guhagarika intambara bagasinya na Kongo bihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bakuru b'ibihugu. Noneho Tito Rutaremara kuko ujya avuze ni leta ivuze, zero regime FPR ivuze, akaba yaravuze ati ubu rero vous êtes des Rwandais, mugabo nubwo biruko uruvyiruko nimufate inkoho mugende murasa abakongomani hariya hantu muri ho plateau muhagarukane ni mu Rwanda. Aramubeshyeye. Nibyo ngibyo urabyumvise byavuze? Ndabyumvise. None se ibyo Mbayahaga avuze nibyo Tito Rutaremara yavuze? Nibyo nsorejeho nyine ko atari byo yavuze. None se donc Mbayahaga agarukira ku kuba Tito Rutaremara yarabwiye abanyamurenge ko ari abanyarwanda. Yego. Niho agarukira. None se nibyo niko Tito Rutaremara yavuze? Niyo mpamvu y'abantu batanu iyo bashyize ku murongo ugafata uwa mbere ukamubwira ngo ndagukunda. Yego. Ukamubwira ngo ijambo nkubwiye genda bwira abandi icyo nkubwiye, rigera ku wanyuma ryahinduye ijambo we wa mbere wabwiye umuntu ndagukunda ntabwo ari ryo uwa gatanu uri hirya akubwira umuntu yamubwiye. Donc ibintu nge navuze iyo bigeze ku wundi abivuga ukwe, byagera ku wundi akabivuga ukwe, byagera no ku wundi akabivuga ukwe, uwa nyuma we azavuga ibihabanye noneho n'ibyavuzwe. Havutse ikibazo mu magambo yatangajwe na Muzehe Tito Rutaremara. Kandi igitangaje muri Kongo ho nabonye bamaganye Patrick Muyaya bamuciye. Urabyumva neza? We bamuciye. Uzi impamvu bamuciye? Ngo yaje ashimangira, uzi ko we mu gusubiza buriya butumwa bwa Tito Rutaremara yaje avuga ngo no mwabeshye
ngo abanyamurenge si abanyarwanda, abanyamurenge ni abaturage b'abakongomani nk'abandi bose. None ba Mubenga basimbukanye Patrick Maye bambwira ati ntuzongere kubeshya abantu, ntabwo abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi bose, ati ni mwebwe muri kubiba confusion, ati kandi na perezida Tshisekedi nawe burya ahora yemera ko aba bantu ari abakongomani, atari ko mwiza mubeshya abantu, ntabwo aba bantu ari abakongomani. Icyo tukihorere. I Burundi ho rero hacitse igikuba. Ikiri Mbayahaga we Mzee Tito Rutarimara ngo yakoze ishyano, ngo yagize ate, ngo yafashe abanyamurenge ababwira ko ari abanyarwanda piri, ngo kandi bagomba kujya gufata Kongo, ngo kandi bagomba kujya gufata Kongo. Mu by'ukuri ntabwo ariko message yavugaga. Yo rero iki igomba kwereka abantu ko Mbayahaga atari umukozi w'Imana, cyangwa se atari apotre nk'uko abantu babitekereza, cyangwa se buriya bukozi bw'Imana ari agakingirizo, ari umwenda yiyambika, ari importicier en veste. Uri kubyumva? Byibura icyakwiye kwerekana ko ari n'umukozi w'Imana nuko byibura ibyavuzwe uko byavuzwe aba ariko abigaruka, yari akwiye kuza akabivuga uko byavuzwe, agatanga igitekerezo cye ku bintu uko byavuzwe. Ubundi wowe niwe mugabo, hari uko ibintu byavuzwe wigira icyo uhinduraho, ahubwo uko byavuzwe bitanga nk'igitekerezo cyawe. Naho gufata ibyavuzwe ukabigoreka ukabiha inyito ushaka, ukabona no kubitangaho igitekerezo cyawe, ni amakosa, kuko ntabwo uba uri gutanga igitekerezo ku byavuzwe. Kuko ibyo Mzee Tito Rutarimara yavuze, yabwiye abanyamurenge ko ari abanyarwanda d'origine, bafite inkomoko mu Rwanda, ariko amateka y'abagize abakongomani. Aranababwira ngo kandi barekeraho kwiyita abanyamurenge, kandi koko nanjye nahise mbyumva. Mwebwe muri abanyarwanda, mutuye mu Rwanda ku musozi witwa Murya, ku musozi witwa Murya cyangwa Cyamudongo, ariko mwebwe ntimwitwa abanyarwanda, mwitwa abanyacyamudongo. Cyamudongo ni kikari umusozi, muri abantu bo ku musozi. Mwanagira ikibazo muri kwicwa, muri kotswa brochette nk'ihene, muri kugira mute, mwebwe namwe mukirwanaho muvuga ngo twebwe turi kwirwanaho nk'abantu bo ku Cyamudongo. Cyamudongo gute? Mwakwirwanyeho nk'abanyarwanda ahubwo batuye aho hantu, ariko mukirwanaho nk'abanyarwanda kandi bashaka gukemura ikibazo gifitwe n'abanyarwanda. Niko kantu kari y'Abarundi n'abakongomani rero. Ubundi abakongomani benshi bita abanyamurenge abanyarwanda, sibyo? Abandi bakabita abakongomani, abandi bakabagira abo bashaka, ariko abanyamurenge nk'abanyamurenge barabizi neza ko ari abakongomani, barabizi neza ko ari iki? Abakongomani. Ariko bafite inkomoko he? Mu Rwanda. Bavuga uruhe rurimi? Ikinyarwanda. Imisozi batuye ifite ahe mazina? Ikinyarwanda. None se so kuvuga ngo rero mwebwe mufite inkomoko mu Rwanda, ariko muri abakongomani nk'abene gihugu, nta cyaha kirimo, nta kosa ririmo. Ku cyaba abagabo babisamiye hejuru bakanashaka kubigoreka rero. Aha, kubisamira hejuru rero nuko ibyo bari basanzwe bavuga n'icengezamatwara bajyaga bashyira mu bantu, isosi yamenetse mwinshishi, byapfuye. Bo bajyaga babita abanyarwanda, n'abambaye hagarika babita abanyarwanda. Nase ntabwo uzi ko Abarundi bavuga ngo bazohereza abanyamurenge wabo mu Rwanda. Yego. None se reka nkubaza, ejo bundi guhera ku itariki 13 ntabwo abanyamurenge bibukaga? Baribukaga. Ibirori byo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi byabereye he? Byitabiriwe n'abahe bayobozi? Kubwambaye haga ngo mu myaka 22 ishize ngo ntabwo kwibuka abanyamurenge byigeze bibera mu Rwanda, ngo n'ubwa mbere bibereye mu Rwanda. Nabyo yabigize ikibazo ngo ntabwo bari bakwiye kwibukira mu Rwanda. Yirengagije ko hari abanyamurenge bamaze imyaka irenga 30 baba hehe? Mu Rwanda.
mu Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe w'u Burundi Bizimana Edouard Yego. yaravuze ngo mu myaka 30 ishize ngo FDLR ntirigera itera u Rwanda na rimwe, ngo ahubwo u Rwanda rwo rwateye FDLR muri Kongo, rwasanze FDLR muri Kongo. Bisobanuye ngo imvugo z'abanyepolitike bo mu Burundi 100% kandi babyumvikanyeho. Gahunda no kugoreka amateka, gahunda no kugoreka amateka. Wari uzi ko Mbayahaga yageze kure? Uzi ko Tito Rutaremara yavuze ngo hari yabwiye abanyamurenge ati mwebwe muri gushaka ubutabera mubukuye mu Burundi. Arabwira ngo erega ubwo butabera mushaka mu Burundi natwe nk'u Rwanda nk'abanyarwanda twarabubuze mu Burundi, kuko abarundi bariya mubona hariya bari no ku butegetsi bakoze jenoside mu Rwanda. None umuvugizi w'abanyamurenge yarabivuze mu ijambo rye. Yego. Ati rero none bamwitande Moise Nyarugabo uriya metre kuvuga ngo rero twebwe niba twebwe ubwacu nk'igihugu nk'u Rwanda turi hano tuyoboye, bariya abantu bakaba barakoze jenoside mu Rwanda, tukaba twarabuze ubutabera ku barundi bakoze jenoside mu Rwanda, nta gitangaje kiri, kandi twaratsinze twebwe turi n'igihugu tuyoboye. Ubwo urumva mwebwe mwavuga bakabumva. Ati bariya abantu bajya badusaba ngo abantu 200 n'imisago ngo bashobora kuba baragerageje gukora kudeta. Bariya abantu twebwe tubasaba 20,000 cyangwa 30,000 bakoze jenoside mu Rwanda. Urabyumva neza ku kantu Tito yavuze? Kabashenguye rero kuko ntibajyaga bakavuga, bajyaga bagenda bagahisha. Tito rero we yamennye umuceri, arababwira ati ariko ubundi mwebwe mwabarundi mwe muvuga ngo twabimye abantu bashatse gukora kudeta iwanyu, twebwe twaganiriye namwe tubabwira ko turabyemera, tubabahereze namwe tubahereze urutonde rwabo dukeneye bakoze jenoside mu Rwanda, ahasigaye mu baduhe. Tito niwe wamennye ibanga, aravuga ngo muzi n'uwabyanze. Ati ibyo bintu twabigiyezemwe amasezerano tunabiganiraho. Ati muzi uwabyanze ni Generali Bunyoni, uriya wari ufunze Ndayishimiye yari yafunze aherutse kurekura. Niwe wanze ko Burundi n'u Rwanda basinyana ayo masezerano yo ku Rwanda rugomba gutanga abari bashaka gukora kudeta bahari, ariko nabo bemera urutonde rw'abakurikiranweho uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bahita ko bagira gute? Barabyanga. None Mbayahaga muri kiriya kiganiro wabonye hari aho yageze aravuga ngo erega ngo natwe ngo Burundi ngo dufite byinshi tubaza abasirikare b'inkotanyi, ngo kuko ngo nabo ngo harimo ngo abakoze jenoside mu gihugu cy'u Burundi mu 1972 ngo na muri icyo kiganiro birimo usaba abagabo basoma amateka. Ibyo byaranyobeye. Muri icyo kiganiro icyo ngicyo birimo ngo mu nkotanyi ngo harimo abasirikare ngo bakoze jenoside muri 72 mu Burundi, ngo nabo ubwo ngubwo ngo Burundi bwabakenera. Urumva ukuntu Uburundi babukoze mu gisebe? Urumva bwari bwicariye ku kibyimbye, ku kibyimba gikomeye, bagenda bahisha abanyarwanda ukuri, bavuga ngo dukeneye ngo abashatse gukora mu bitsi 30,000 byakoze jenoside mu Rwanda. Barabasaba bababwira ati dusinyane mwebwe tubahereza abo ngabo muvuga bashatse gukora kudeta, namwe muyoboye iki gihugu harimo abakoze jenoside mu Rwanda, turabakeneye batoya ntabyo dushaka. Bati ni mubikora bazadutoragura twese tuyoboye Burundi. Nabo ubwabo bivuze ngo barabizi ko bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Ubundi se jenoside yo mu 1972 Mbayahaga avuga yabaye mu Burundi yabaye recognized by who? Nibyo ndi kuvuga. Yemejwe nande? Yibukwa ryari? Byaje iyo jenoside iyo pretext ya genocide yo muri 72 mu Burundi rihe? Ako harimo n'ikintu cyo gukingira ikibaba FDLR. Ntago ari FDLR gusa barakingira ikibaba, FDLR nabo bikingira ikibaba. None se ubwo mu byukuri mu makuru ufite none ntabwo amakuru ufite none aguhamiriza ko benshi mu bayoboye mu gihugu cy'u Burundi none bakoze jenoside mu Rwanda, n'u Rwanda rwabibabwiye rukabaha n'urutonde. Uzi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ngo twebwe twari tuzi ko u Rwanda niruduhereza ziriya mpunzi zashatse gukora kudeta, aho zizaca ku mupaka
zinjira u Rwanda ruziduhaye ntituzongera gufunga uwo mupaka. Ubwo n'abandi bahite binjira banasohoke bakomeze baze mu Burundi donc kugira ngo umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufunguke nuko u Rwanda rugomba gutanga impunzi z'abarundi zigaca ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, u Burundi ntibwongere gufunga umupaka. U Rwanda narwo ruti izo mpunzi mudusaba zizanyuzwa mu kindi gihugu kandi tuzibahereze biciye muri HCR. Yes. Minisitiri Bizimana Edouard Atoya nimba ari u Rwanda rwahisemo kubikora twarababwiye ngo ni mu bagumane kuko twe sibyo twavuganye kujya kubacisha mu kindi gihugu no kuba duhereza biciye mu maboko ya HCR, twebwe ntitubishaka. Icyo dushaka twebwe mu baduhereze nk'abarundi bacu bace ku mupaka mu baduhe. Uzi impamvu abitekereza atyo n'impamvu ari uko ku Burundi bishaka nuko u Rwanda nirufata abazampunzi u Rwanda rukazihereza u Burundi bidaciye muri HCR, u Burundi buzakoresha izo mpunzi icyo bushaka, nibashaka bazanabica. Ariko u Burundi nibuhabwa izo mpunzi birimo ubushobozi bwa HCR, HCR zafata za mpunzi igihugu zacamo sinkizi bagende bazibarure, nibamara kuzibarura baziherekeze, nibamara kuziherekeza baganire na leta y'u Burundi ko bacyuye impunzi z'abarundi, bazishyira ahantu mu nkambi, HCR izibarure imenye n'uburyo izajya izitaho. Muri make ntabwo leta y'u Burundi izaba igifite ubushobozi bwo kujya kuzitora ngo izice uko ishaka cyangwa se zikoresha icyo ishaka. Kubw'iyo mpamvu ntabwo leta y'u Burundi byemera rero. Ntabwo bashaka ko impunzi zitaha mu buryo buri professional mu buryo buciye mu mucyo, ntabwo babishaka. Ngwereza urugero, uzi ko za mpunzi 15 leta ya Kinshasa yerutse kurekura, Kinshasa zicishije Bugande, ikazishyira mu maboko ya HCR, HCR ikaba ari zizambutse umupaka wa Uganda ikazishyikiriza FCM23. Ni protocol. Kuki Burundi budashaka iyo protocol? Ahubwo u Burundi bwashakaga kubindikiranya u Rwanda bushaka no kwihishira. None se ninde muntu waruzi ko u Rwanda rwahaye liste y'abantu barenga 20-30 bakoze genocide mu Rwanda mu Burundi barimo na benshi bayoboye? Icyo nacyo ubwacyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese atapfa kwiyumvisha ngo acyumve uko ashaka cyangwa se ngo akigire gute. Ahubwo se ninde umuntu waruzi ko u Rwanda rwasabye u Burundi ko nk'uko u Burundi bushaka bakoze kudeta igapfuba, ko n'u Rwanda rushaka bakoze genocide mu Rwanda? Mwari muzi ko se icyo kintu cyabayeho ikibazo cyangwa se cyabaye imbogamizi? None mbaye ahaga baramubwira yuko igihugu cy'u Burundi kigomba gutanga bakoze genocide mu Rwanda, agahita avuga ngo n'inkotanyi natwe turazibaza abo zishe ngo muri genocide yo muri 72. Surumva abo bantu bazi ibyo barimo. N'ubwa mbere mbaye ahaga koze ikiganiro mbona atabyumva atazi ibyarimo, ari kudagarwa, ariko bari kuri pressure y'ikintu runaka. Nuko ibyo bo bitaga amabanga n'umunwa bagenda bivugira gutyo gusa bavuga u Rwanda, umuceri watangiye kumeneka. U Rwanda rutangiye kuvuga ikibazo kiri mu Burundi no ku Burundi. Kuko ibiganiro bari gukora uri kubona ko bimeze ukuntu. Yego, bya bindi rero bari barishyizemo byo kugenda bibasira u Rwanda. Iri jambo rya Tito Rutarimara ryonyine ryahise ribakubita hasi. Uzi ko mbaye hagageze igihe aravuga ngo ariko ngo muzi ko ngo ijambo Tito yabwiye bano banyamurenge bari kwibuka ngo ni ijambo ribi cyane, ngo kugeza ku rwego rw'uko ngo ubundi ririya jambo ngo ntabwo bari bakwiye ngo no kurikomera amashyi, ngo ahubwo bose ngo bategetswe gukoma amashyi. Tito Rutarimara ko yari ari imbere abari kubwira bari hariya, ninde buriya wabategetse gukoma amashyi? Ibyo ni ibintu wabwira noneho ngo u Rwanda ngo Tito ngo adekaraye intambara kuri ngo u Rwanda rudekaraye intambara kuri Kongo, ngo yabwiye ngo abanyarwanda ngo bave mu Rwanda ngo bajye gufata igihugu cy'abandi cya Kongo. Muri make ibyuko Tito yavuze ko ari abanyarwanda d'origine ariko ari abakongomani kubw'imipaka naho babarizwa ari nawe bavukiye ari iwabo, we yabyihoreye.
ahubwo ngo abanyarwanda babwiye kujya gufata igihugu cy'abandi ngo u Rwanda ngo ni pretext ngo iyo bibaye ngombwa ngo ruvuga ko bari abantu ngo bari kurwanira uburenganzira bwabo. Ubwo yavuze ibyo ngibyo ashaka gushimangira ko iyo nani pretext uburenganzira bwabo kandi atari abakongomani ari cyo yashakaga kuvuga. yego Ngo bashaka kurwana ngo motifu ari ubututsi ngo bakarwana mu izina ry'uko ngo bari kubita abatutsi. None se barababeshyira ntabwo ari bo. umwaka utaha mu Burundi bari kwitegura amatora. Perezida Ndayishimiye ari gukoranya amaminisiteri atandukanye umukwabo bagenda umukwabo ari gukorana inama na buri minisiteri. Mu Burundi izi minisiteri zihari zingahe? 13. zikora iki? Hari minisiteri 31. Ndayishimiye yageze yarazigabanya zigira 15, buke yarazigabanya zigira 13. Ubu hari minisiteri 13 zikubiyemo byose. Ubu rero none ubushize yaraganiye na minisiteri y'ubucuruzi n'inganda n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu ngubu yaganiye na minisiteri ijejwe inyubako. Yababwiye ngo nta mikino, ni mwebwe minisiteri yanyu mujejwe niyo ishinzwe kugaragaza isura y'igihugu. Isura y'igihugu igaragazwa n'iki? N'inyubako, aho abantu bataha, amashuri, amavuriro, imihanda n'ibindi. Ni mwebwe rero mujejwe ibyo bintu. Ikibazo gifite minisiteri cyangwa gifite umutwe w'ibyo byose? Yababwiye ngo ntabwo mwagiraga umuntu babaza ibyo mukora, ubu nje kubabaza ibyo mukora. Muri make magambo make icyo bita accountability ni bwije muri Repubulika y'u Burundi. Ubu noneho nibwo babwiye ko ati no bwa mbere nkoranye inama na minisiteri yanyu mu buzima. Ati impamvu rero nahisemo kuzajya nkorana inama na minisiteri nuko nasanze minisiteri zitagira uzibaza ibyo zikora. Ubushize muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda byo yarababwiye ngo ati yarabanje abasobanurira ibintu byose kuri buri domaine buri departement. Arangije arabwira ati icyo nzi mwese ntawe ufite ijambo na rimwe ryo kumbwira, ntawe ufite ijambo na rimwe ryo kurenzaho. Mwese ntawe ufite icyo avuga, nta n'uwazanye raporo ngo araza hano dusomere raporo y'ibyo bakoze. Mwese ntawe ufite raporo. Abanyamakuru rero ne basohoke, nasigaye twebwe tuganire, mubimbwire neza, mubinyibwirire. Umuyobozi utagira raporo, minisitiri utagira raporo, ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibirombe, ntuzi n'itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burundi. Ati jyewe nabajije ushinzwe gucukura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burundi, ambwira ko mu mategeko yo mu Burundi leta y'u Burundi itemerewe gucukura amabuye y'agaciro. Ndangije mfata igazeti ndasoma nsanga yarambeshye, nsanga nabona bishinze ubwabo ntibaza amategeko nuko akurikizwa. No mu bijyanye n'iyi minisiteri y'inyubako nayo niba wabikurikiye neza yabanje basomera itegeko rijyanye n'agataka k'u Burundi n'uburyo kagomba gukoreshwa. Arangije aravuga ngo rero nimba iri tegeko rivuga gutya agataka k'u Burundi kakoreshejwe nabi nimwe mwabigennye. Hari inama yigeze kuba mu minsi yashize, bamwe mu baturage, hari umuturage wahagurutse ati nyene cyubahiro abantu bakunaniza batuma utabahana, uhora uvuga ngo ibintu ntibigenda, wakunaniye ninde muzane ko twagushyizeho ngo nyine baritotomba ko hari ibitagenda neza, ariko hakaba uruhanwa ubazwa amakosa y'ibyo biba byakozwe. Icyo gihe umuturage yaranamubajije ati nyakubahwa tuzi ko ari wowe ukuriye bose kandi nitwe twagutoye, tubwire uwo ukunaniza ninde yitwaje iki? Ati nyene icubahiro batubwire tubagufasha. Ubwo se yarabababwiye, ubwo se yarabagaragaje. Ibyo byose ntabwo byabaye. Ubwo ni ugutegereza tukareba amaherezo yabyo. Reka tunasoreze n'aha ngaha, dutegereze umwanzuro uzava muri ibi byose, ariko tubwire abantu bari badukurikiye ko tubashimira cyane, kandi bajya muri komenti baduhe inama, inyunganizi, ibitekerezo byabo nabyo biba ari ingenzi. Sympatique ndagushimiye. Asante sana Jerry, nanjye ndagushimiye cyane. Ubwo reka tubashimire cyane, mukomeze mukore subscribe, like, comment na share, dukomeze kubana ku Rugendo Online TV.